Karbi Anglong chari asong jasamet Karbi Anglong jongjung mate regional asong atum kedam tang penang ana porpenta usuma rongru ki jue sonsi chingrum le chekak lesi thekponlong bangso jok rada so atum bangke ihi dun hoi si nangman detlo lasonsi non malom social media long autonomous state demand committee lepen all party hills leader conference ang bong chingrum etlo po potak hangjo hanghai si thekponlong lo bangso potak ko ana hoklo Ahoglo, ASDC lake AHLC Karbi Anglong lo katihurnu da songpi nonglo. Bonta nona banke thireng jenga sonsi nangman detlo. Bonta methangalong ri ahavar hapat kachilang pa meji aphan kedubom ASDC song tum kedam tanga porhut Karbi Anglong lo keduan jongjung song mate regional ratcharia song chepang tang ponang ji lapen KAC kacharia chapong wang nang ji pusi mangpon. Bonta isi kapamanghu me alama banke non malom social media long kachethang klubalam chethanam sina. Non malom social media long ki hangjo lake ASDC pen APHLC ang bong chingrum tanglo pusi chethan pon bang so putak mesen lo pu kipu duna tumta dolo mo phik chekak li pu kipu duna tumta dolo bonta bang so ka chingrum putak ko ana hoklo ne nangli tum chini pameloma hinia central committee tum chekroi sarloma bang so putak Karbi Anglong live staff reporter Roshan Han Sepen ASDC pachethang chun bang Daniel Teron chingki chethana putak arju konsena. Hello. Morning, sir. Niledak di hupen la Karbi Anglong tapen sih sir. Masih jasemen ne kurang ke lapu ha. Arnisi lam la nang letum ASDC yur lapen APHLC yutum isi tum kecingki kan kacingrum bang ba so alam te bang social media long cepak lang do hal bang so putak isi ni nang cingki ji kudisa si ni bang tak jauh ma pulam no. Ane la son cái này atumu le chitan det nai cái này ningkan isi aphan la hai ningkan isi aphan la tu mane all anti BJP elements Yes sir, including Congress and APHLC aphan hang la hai di phukla pa long hai kalang klamra pet na BJP phan pare munji bane pul hai Ansta atum kre APHLC tumbang Congress tum ta kre kecheng hot ke kroi hai aphian ke kre kalang ke lang so ting si election aphrang chet ta ko appeal tu lang hai bata ke thom bata free nang tu officially se pon deciding convey lo sata Jones kathar bang asosu tum kroi rakom stala Jones kathar bang kre lai silo hini alam bang ke to la election ke dam joilo hai kalang sata neli to mehin penisia option bill isia policy bill hai all pro autonomy pusipu pro autonomy le anti BJP elements atum aphan bang ke door open kalang mo apor pen nang le lo pulote chingki me to yala hai BJP phan ka perenia phan isu chi ton pe ta hai kalang nayalam dolo na so teng sia policy ke dolo hai seta latum pen non anta Congress pen stame APHLC pen tame kapre elements pen stame claim rat ka jipu bangke non anta ASDC central committee pen langsa decision avelang a policy le dusata la stepping upon ke further discussion nang lang mati kalang mane arnisi hajong la ASDC yur la pen APHLC tum ala so yutum kachingrum iske cepak la man ke nang tum central committee pe khanda kachirai wala ma pula sa netum ke chirai relang pote indut bahini tum ala election ke rem hai halang so ingul pen tahai sengata central committee long ke lasona resolution adopted APHLC pen claim rak petnang po bangke nonanda formal ta banang la pen ASDC president secretary tum ke corona ki supen medical college along sidula kalang silatum without president la pen secretary phan chengwai pon pin bangke na so bang claim no mati kalang no lai sila kalang la fen ke isia bangke APHLC phan pro autonomy forces pu unjima pun ema po bangta SS thunang lang kalang ate APHLC history nang litum chini ta hai chini dat ta hai sta
APHLC mate lahai kado movement history ka chini tum an ke chini nahi la bangke along with Congress APHLC atumta autonomous state puthak na bitre rapet lo kala latumke la tura conference lo hai APHLC conference lo hai ya kala sa adake bapram sing narpen baralong terang atumke protest dun lo mati kala kopi podlo mane APHLC atum Karbi Anglong la pen sil sarat aphan autonomous state puthak bitre dat lamcha takalela khasi atum anta bitre Nasa history ko angdo matum chini ne ta hai. Kanam nalam chontro muli taman ke chini ne. Lasi hopping stone lingdo. Ini to veteran lah hai. Former Home Minister, Education Minister, dan Deputy Chief Minister of Meghalaya. Itu na group ke protest tu mati. Protest si, kene HSPDP tu sing lo. Lagi penyiar ni anta dolan. APHLC tum khasi arah depan ta, kabitre por lah hai. Kosan lo kabitre bangke, ahok alam than thadat. Kalang. Je Karbi Anglong la tanen silut sepana bangke, option along si dikok tu hai. Yang sabang than thadat. Patuyoi. Aman nang option along si dikok lo, nana duwer lo lagi. Kalang. Provision le do puisa joy ke kam ka lilu mati lagi. Kalang kalang. Lapen JI Qatar as such, latuma family bangke, Qatar family tum bangke, isi history do. Kalang. National Party along ke dam hai. La JI Qatar ai ga kling se bang, hang tum chini chini de lo. Chini ta haje. Long Sardar pu Qatar son pe hai. Long Sardar pu ingti Qatar son pu dobo akling si bang lo. Do. JI Qatar tum la samsing han sang jer pile ke pona bang hai. Kalang. La bangke APHLC founder member lo. Seta thike 86 87 alom bangsa menit Congress dun jui. Lapen ke JI Qatar akorte ki bisi bang. Jonathan ingti Qatar. Jonathan ingti Qatar. La paso chenga consensi pen Jobson be Asia CM lo. Leader lo non ke GS lo. Langso against council election bataini lo ke thur. Congress pen. Congress pen se ke thur. Lapen ke just on the eve of recent election, assembly election. Kalang. Angtong po Bengali de Angtong ingti Qatar. Jaya Qatar korte supu harbamon ingti Qatar po asupulo. Lata BJP tunjulo mati. Tunjulo. Lata National Party lo logo. Kalang. Lata nako Dimapur ke do bang Harlong bi ingti Qatar po. Harlong bi. La bang ta SC Jamil Congress Chief Minister Nagaland la sa close aid lo. Nasi lahai ka do we a history atau na background Central Committee pen nonanta insight selang. Kalang. Lapen history ateng langdam pulote pen ideology ateng langdam sta APHLC pen ACC ke claim rat peru ne. To seta election ke rem ta select hoilo pulote. Claim rat me hai. Kalang. Claim rat me seta laso claim rat re athang ke ACC angbong chingwai pame meeting lang. Modalities, a detail assessment, stepping ko son sikidami ma lapen ke Central Committee level an kali han lower level an tala salam ye pon nai mati kalang non nai alam pon peng ku pen men claim ra phira bangke lake inut bahini interest chalo hai entesa rada interest kali delo entesa silama jula non ke jitu labangso social media long ke ingdagalo je ASDC pen APHLC tum kachingrum lo pulaso alang tum RJ ta cheklang lo je la pen ang theka chepaklang lo tasi nang litung labang solong kupilo podon jila sinang tum me chingrum je phan ning hang lo mala so kachim ani si press conference lang tani tum ninjot lo la pen police ne tum dulo mati la chingrum me sta stepping dam dia prang non nang litung ke journalist personally tum chingi je data hai sta politicians tum bang ke before going any major step step by step
polisi do nang step by step chingwai nai langsung ofisi stepping dam nai mati Kalang. nang li neng chi dog lo chok chelo nang li kowe bor bidam nai neng pining su chingki nai ke hang pi do nang lang pisu pangri nang lang piniar non la marona tenga bangke gormena long ta alu chitok nai kalima kalang cha sa long ta dang alu chitok de pastor tum reverend tum alu to i gormena long ta magistrate tum alu to i mati Kalang. lasi lahai kadu ke kidam ke lake ini la kayak espara rona tinggal di dulu Lasi ladak bang sarde itu nang tum central committee long kau pos kali Kalang. serta the process laso bang kecok sudah lo presiden secretary tum si decision tipe perangi mati Kalang ahok ala komatnya member so lagi pi kali mati Kalang la keda central committee long isi komatun si decision kenun ji mahala tum sating mes hala tum si pi ke PJ lasi don reda isi nang pa senar judung tung central committee pana ju pin pen nang tulong yuda tum bang direct ang song kan tu alu crack hala solo nang tum central committee pamane leader no mak apni aning kang sam si lapson ning ka ti do kok no lason ki claim do mala ki claim tab du lakin ho party long kai ha tum du mati serta hajada kam le claim serta proses pun sedang nai mati Kalang. nakan ho song long tadu kongres tum ta Rahul Gandhi aphan Sonia aphan arji pin pen kalili le kalang langi claim sugudam ta election ke theklong lobo Kalang. senior rong par ke si panel lo ami thanga candidate aphan si bi kok si hala kongres candidate pan se support la sona munita do pulute Kalang. ko pisi dola kalima kala Kalang la ta ho hala CCU ko tum to CCU pulo api ke party ke chikak jam lo mati Kalang. yo la puno no lom amuni to Lasi non asa ya punon la punon sta nili to ma president secretary hospital si dola Kalang. corona kisu pan se chelang bomlam oxygen pi bomlang la to apan la to ma abang ave pi combat ne tum pini chuklem de turute la kela alang to man ngi hangalam lo ke ne tum pudun wa thaya belo india ka democratic country apot hayada kan ta claim long Kalang. lamber lo ki pui pe galam ma belo Juro iklon te nang lipan la tadak man pen nang long pon nang pen Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe.